Allahu Ekber. Alamdı jaratkan Allah Tağalaga maqtoo olur. O jaratkan Allah'ım bizdi jamandıktan kanday qaalasaң, kantip qaalasaң saqtagın. Sen özün qaalagan barlık nersege kudrettüsün. Ve la tuazzibna fe ente aleyna qadir. Allah'ım azabını albağın azap kılığa sen kudrettüsün. Allahümme inneke ta'lem ennena duafa farham da'fana ve tevella emrana. Allah'ım sen bilüçüsün, bilesin. Biz zayıf, aylabız yok. Bizdin küçsüzlüğümüzge özüň jardam bergin. Jana işibizge özüňe çıkkın. Allah'ım ahtim bil baqiyatı salihat a'malana. Allah'ım kalgan ömürlerimizni özüň süýgen amaldar menen ötközüwdi nasip etkin. Ya Rab nes'aluka fi'alal hayrat ve terkel munkarat. Jaratkan Allah'ım salih amaldardy kılıwdy bizge nasip etkin. Özüň tıyıw salgan amaldardan tıyılwdyga jardam bergin. Allahümme barik lana fi arzaqina. Allah'ım rızklarımızga bereke bergin. Warzuqnal halala ve barik lana fih. Allah'ım adalından rızkı berip adal rızkımızga bereke bergin. Allahümme ba'id beynena ve beynel harami kema ba'adta beynel meşriki vel maghrib. Allah'ım çıgış menen batışta alыс kılgan siyaktı bizdi aramdan alыс kılgın ya Rabbel alemin. Allahümme barik lana fi şehrina haza. Allah'ım bul ilk Ramazan ayımızda bizge bereke bergin. Wa'fu anna waghfir lana. Bizdi keçirgin günölerimizni. Waj'al amalana khalisan liwajhika ya Rabbel alemin. Kılgan amallarımızды kalыс özüңdün razılığına kılıwdy nasip etkin. Allahümme basirna bi uyubina. Allah'ım özübüzdün kemçiligimizni körübüge jardam bergin. Allahümme ja'al jam'ana haza jam'an marhuma ve teferruqana min ba'di teferruqa ma'suma. Allah'ım bul cemaatty özüňiň rahmatyňa tatyktуу cemaattan kılıp, bul cumadan kiyin ajrap meçitten çıkkan kezde şaytandın azgırıgından günölerden saktalgan bendelerden kılgın ya Rabbel alemin. Allahümme ahşurna fi zumrati nebiyina. Allah'ım kıyamatta barımızda paygambarın aylanasında tirilü nasip etkin. Ve tahta livai habibina. Paygambarın jeleginin aslında tirilü nasip etkin. Allahümme ahina ala sünneti nebiyina. Allah'ım jaşoğda paygambarın sünneti menen jaşoğunu nasip etkin. Ve amitna ala millati habibina. Ölgönde paygambarga ümmet bolup ötüp nasip et. Ve aşhadu en la ilahe illallah. Göğelik benem Allah jalgız. İlahi. O jaratkan Allah'ım. Balagana enne nebiyike Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem kal. Bizge paygambardan özüňdün süýüktүү elçiňden uşul habar jetdi. Paygambar özünün hadisinde uşunday deyt. İnna lillahi ta'ala meleken muvakkalen bimen yaqulu ya arhamer rahimin. Allah Taala üçün bir öküldöngön perişte var. Allah ökül kılıp koygan perişte var. Al periştem ne deyt? Kaysi bendeler ya arhamer rahimin. O merimdüylördüm merimdüyü dep jaratkanga jalbarıp dua kılsa. Fa iza qalal abd ya arhamer rahimin salasa marrat. Kaysi bir bende 3 jolu o merimdüylördüm merimdüyü. O merimdüylördüm merimdüyü dep jaratkanga dua kılsa. Qalal melek el muvakkal. Janağı ökül bolgan perişte aytat eken. Ya Abdallah o Hudaydın bendesi. Laqad aqbala aleyke arhamer rahimin. Sen 3 jolu o merimdüylördüm merimdüyü dedin. Al merimdüylördüm merimdüyü bolgan Allah sağa karadı, köngül burdu. Fas'al ma tasha. Emi kalaganыңды sura deyt eken. 3 jolu ya arhamer rahimin deseniz perişte aytat eken. O bende, o Hudaydın kulu. Sen merimdüylördüm merimdüyü Allah'a jalbarıp jatasın. Allah sağa köngül burdu. Sura kalaganыңды deyt eken. Ya arhamer rahimin. Ya arhamer rahimin. Ya arhamer rahimin. O merimdüylördüm merimdüyü. İğfir lana zunubana. Allah'ım bizden günahlarımızı keçirgin. Ve israfana fi emrina. İşlerimizde, jaşoğuzda israf menen ötközgen günlerimizi keçirgin. Ve sabbit aqdamana. Kadamlarımızı dinde bekem kılgın. Ve aşhadu enne seyyidina ve nabiyina Muhammeden Rasulullah. Güvelik benem uluğuz yolbaşımız Muhammed Allah Taala'nın kolu jana elçisi. Urmatlı musulman bir tuğan köpten kütken Ramazan keldi. Ramazanın birinci rahmat bolğan 10 kündügü özünün
sizlerge түшүнүктүү болуш үчүн делосун жыйнап жаратканга жалбарып көтөрүлдү. Урматтуу мекендешим, "Ва ма фил хаяти баqa, намуту ва аyyamuna tazhabu, nal'abu wal mautu la yal'abu." Жашоодо эч түбөлүк жок. Бул жашоодо эч ким үчүн түбөлүк жок. Намуту ва ayyamuna tazhabu. Bir күн өлөбүз, күндөрүбүз баары артта калат. Nal'ab, биз ойнойбуз, күлөбүз, бирок өлүм биз менен ойношпойт. Gadi sayusbih hamsi wa amsi lan yasir gadi. Бүгүнкү күнүм эртең болот, эртеңки күнүм эч качан бүгүн болбойт. Бүгүнкү күнүм эртең болот, эртеңки күнүм эч качан бүгүн болбойт. Бул маселеде эч бир акылдуу менен тартыша албайт. Бүгүн жума күн, урматтуу мусулман бир тууган. Жума күн келгиле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен бирге жашайлы. Балки денеңер менен. Бул жерде 12-нчи микрорайондо Айша эненин мечитиндесиңер. Бирок келгиле рухубуз менен, жүрөгүбүз менен, акылыбыз менен биргеликте Мадина Мунавварага бир сапар тарталы. Мадина Мунавварада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн ыйык мечитинде келгиле. Пайгамбардын мечитин элестеткиле. Баарыбыз денебиз менен эмес, рух менен, акыл менен, жүрөк менен, пайгамбар менен ушул сааттарды өткөзөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн Мадина Мунавварасында, өзүнүн Масжид Набави пайгамбар мечитинде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн минбарга кадам коюп чыгып жатат. Биринчи кадамды койду. Койгондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам амин деди, адаттан ташкары. Экинчи кадамды коюп минбарга көтөрүлүп жатып, экинчи кадамда кайра пайгамбар амин деди. Үчүнчү кадамды койду, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам амин деди. Пайгамбар өз мечитинде оң буту менен көтөрүлүп жатат. Ар бир койгон кадамына амин, амин, амин деп 3 жолу айтты. Пайгамбар жума намазын окуду, хутба кылды. Жумадан кийин сахабалар сурады. "Я Расулаллах, нарака амманта саласан." О Аллахтын элчиси, минбарга чыгып жатып 3 жолу амин дедиң. "Фа аршидна иля хази та'минат." Амин дегендин бизге чечмелеп берчи. Ал эмне үчүн амин дедиң? "Маза кала Расул ли асхабихи." Пайгамбар сахабаларга эмне деди? Сахабалардын ордуна өзүңүздү коюп, ошого кулак түшөң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар айтты, Аллахтын саламы болсун ага. "Култу амин ли awwal marra." Биринчи жолу амин деп айттым. Себеп ли анна Жабраил атани. Жабраил мага келди. Факала я Мухаммад. Жабраил келип пайгамбарга биринчи кадам койгондо айтты: "Ey Мухаммад, рагима анфу имриин жаа Рамадан, сумма хараж фалам югфар лах." Тумшугу менен жерге кирип, бактысыз болсун бир адам Рамазан айы келсе, жана Рамазан айы чыкса, күнөөлөрү кечирилбестен Рамазанды өткөрүп жүргөн адам бактысыз болуп тумшугу менен жерге түшсүн. Тумшугу менен жер кассın дегендей сөз. Же болбосом тумшугу менен дозокко түшсүн деген. Ва мана рагим анф, араб тилинде рагима анфу имриин деген сөз, ай вада анфа фи тураб. Мурдун топуракка койсун. Мурду менен топуракка жыгылсын деген сөз. Эмне үчүн Аллах табарака ва тааланын пайгамбары бул жерде рагима анф деди. Мурду менен жерге кирсин деди. Көзү менен деген жок, кулагы менен деген жок. Же болбосом оозу менен деген жок. Себеп урматтуу мусулман бир тууган, ар бир инсандын кооздугу, чырайлуулугу жүзүңүздөгү инсандын кооздугун билдирген бул мурун экен. Марказил жамал, сулуулуктун, кооздуктун борбору. Изаша ва халанф, эгер мурун бузулса, мурун тегизделип калса, анда адамдын жүзү өтө хуник, жаман көрүнүп калат. Ошондуктан да Аллах табарак ва таала пайгамбардын эң каттуу душмандары болгон, пайгамбарды шылдыңдаган, пайгамбардын динге даават кылган кезде дайым пайгамбарга тоскоол болгон, пайгамбардынга каршы, динге каршы, малы мүлкү менен, күчү менен душман болгон Валид ибн Мугирага Аллах таала өкүм чыгарат. Өкүм чыгарганда бир статья менен эмес, кыяматка чейин окула турган кереметтүү Куранда Аллах табарак ва таала Валид ибн Мугира жөнүндө ушундай дейт: "Санасимуху алал хуртум." Санасимуху алал хуртум. Эмне деген сөз? Санасимуху насим деген сөз үтүктөйбүз. Алал хуртум, Валид ибн Мугиранын мурдун үтүктөп салабыз дейт. Анф Валид ибн Мугира саякфи аланфи фи жаханнам. Дозоктон болгон үтүк менен Валид ибн Мугиранын мурду үтүктөлөт. Лимаза, эмне үчүн? Аллах эмне үчүн хуртум деген сөз араб тилинде пилдин мурунда айтат. Эмне үчүн Валид ибн Мугиранын мурдун Аллах таала бул жерде пилдин мурдуна окшотту?
Wa takbihan li sha'nihi. Аны ошондой хуник кылып салабыз. Үтүктөлгөн кезде Валид ибн Мугиранын мурду кандай болот? Эмне үчүн Валид ибн Мугиран мындай деди? Себеп Қалам сүресінде Аллах табарак ушундай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Нун вал қалами ва ма ястурун. Нун жана қалам менен жазылган нерсеге ант болсун. Ма анта би ни'мати раббика би мажнун. О Мухаммад, Аллах берген ниматта, пайгамбарлыкта сен жинди эмессиң. Валид ибн Мугира пайгамбарды жинди дейт эле. Пайгамбардын арты жок. Ул перзенти болбойт дейт эле. Пайгамбарды ар түрдүү сөздөр менен шылдыңдаган үчүн Аллах Таала айтат: Нунга жана қалам менен жазылган Kur'an'a ant bolsun, o Muhammed sen cin demezsin. Seni cindi degen ciddi. Ve inneke la ala hulukun azim. O Muhammed sen en jogoru kuluk münözeyessin. Bu ayet sanasimu halal hurtum. Musulmanlar Cang Mekke'de davat kılıp jatkan kez. Paygambardın da aylanasında küçtüler yok. Musulmanlar künden künge ızada, musulmanlar künden künge kıyınçılıkta. Birok Allah tabarak ve taala Valid ibn Mughira'nın murdun ütüktep salam deydi. Birok al kezdegi musulmanlar imanında işenetiler. Ova Allah vadasını atkarat. Birok kebir musulmanlar birbirinden surayt. Hakikatta biz Valid ibn Mughira'day baydın 11 balası var eken. Taif'ta jana Mekke'nin aylanasında kança kurma baktarı var. En baylardan birisi. Oşonday bayga bizдің kudretimiz jetebi? Anın murdu turgay, anın tamanına da jete albaybız biz. Бұл ayatqa taң kalıştı. Ve ba'da zalik ya'ti gazvatul Badr. Bir kança yıldan keyin, 10 yıldan keyin Badr salgılaşısı kelet Madina Munawwarada. Fayanzuruna, ölgöndörün arasında sahabalar karasa, fayajuduna, alardın ölüktörün arasında, kafirlerin arasında Valid ibn Mughira'nın murdu tegizdelgen boydan kesilip jatat. Allah'ın sözü hak. فَمَنْ زَلَّذِ خَرَقَ حِجَابِ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ. Kelecek zamandın hicabın pardasını kim açıp koydu? Allah. Kelecekte ne bolorun? فَمَنْ اِذَنْ يُحَدِّدِ ضَرْبَةَ قِتَالِ السَّيْفِ فِي يَدِّ مَقَاتِلْ قَبْلًا يَبْدَ. Uruş baştalbastan Joker'din kolundağı kılıç Valid ibn Mughira'nın murdunu aların aldın ala kim ayttı? Gayipti bilgen Allah. Allah'ın vadası hak. Bu 10 yıldan keyin Valid ibn Mughira'nın Badr salgılaşmasında murdu tegiz boldu. Biroq kıyamatdagi azabı Allah Taala vada bergen murdun ütükteyim degen al başka bir dağ azap. Hurmatlı musulman bir tuğan. Allah Tabaraka ve Taala'nın süyüktü peygamber aytat: "Ragima an fi imri'in." Valid ibn Mughira siyaqtu xor bolsun, yüzü kara bolsun, tumşuğu menen jerge kirsin. Kaysı bir bende Ramazan ayı kelse, Ramazan ayında jaşap turup, Ramazan ayı kayra çıksa, anın günösü ketirilbesden Ramazan'da ötközüp jügörgön bolsa deydi. Oşondan peygamber birinci kadamda amin dedi. İkinci ragima an fi imrin ja'a Ramazan ve kharaja felem yughfar lah. Ramazan kelse, ketse, günöňdü keçirbesten Ramazan'da ötkürgön bolsoň, baktısız bolgun tumşuğun menen jerge düş. Qalal Habib, peygamber ikinci amin dedi. Cebrail uşu sözde aytdı. Bul Allah Taala tarabından Cebrail kelip ne dedi peygamber? Kadamın koygon kezde baktısız bolsun, tumşuğu menen jerge kirsin. Kimde kim Ramazan ayında jaşap turup günösünü keçire albastan Ramazan'da ötközgön bolsa. Oşonduktan da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abi Umama degen sahaba kelip, o Allah'ın elçisi, murni bi amelin, maga bir buyruk bergin, Allah suygen bir amaldı kılayın, soğuk iş kılayın dep Abi Umama peygamberden soradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Aleyke bis savm fe innehu la adle leh." O Abi Umama, soğuk iş kılam desen o roza karma, o rozanın hiç tengi yok dedi. Namazda ecik el körsün, koca körsün, riya bolusu mümkün. Pakazuha bolusu mümkün, sadaka kayrımdılıkta bolusu mümkün, acыңды başkalar körüsü mümkün. Orozo seni menin Allah'ın arasındağı bolgon sır bul. Oşondan peygamber aytat: "Orozo karma, orozonun tengi yok" deydi. Kultu ya Rasulullah murni bi amelin. İkinci jolu kayra kalp, ya Rasulullah maga jakşı bir amal üretin dedi. Peygamber aytdı: "Aleyke bis savm fe innehu la adle leh." Ya Aba Umama, orozo karma demedim bi, orozonun tengi yok dedi. Aba Umama 3. gün geldi peygamberge: "Ya Rasulullah murni bi amelin, maga bir amaldı buyruk berin atkarayın" dedi. Peygamber: "Aleyke bis savm fe innehu la adle leh." Aytpadım orozo karma dep, orozonun tengi yok. Fakana Aba Umama, Aba Umama bul söz dukkandan keyin sahabalar aytat: "Aba Umama'nın uyunda hiç kaçan oçoko je bolbosom kazandın aslında ot jagılbayt ele. Aba Umama'nın uyundan hiç kaçan kündüzü tütün çıkbayt ele. Eger anın uyunda kündüzü oçoguna ot jagılsa, konok kelgenin biletilek. Miman kelgende gana mimanga tamak kılbasa, paygambardın bul sözünden keyin hiç kündüzü tamak jegen emes deydi.
Урматтуу мусулман бир тууган, ушундай ыйык Рамазан айынын 10 күнү делосун жыйнап, жаратканга жалбарып көтөрүп кетти. Аввалуху рахма. Биринчи 10 күндүк рахмат коштошту. Экинчи 10 күндүктөбүз. Awsatu magfira. Günöler keçirile turgan. İza kana awwalu leyla min şehr Ramazan. Birinci Ramazanın keçesi bolgon kezde şeytanlar baylanat. Wa gulliqat abwabun nar. Dozoqtun eşikleri bekilet. Falam yuftah minha bab. Ramazan çıqqanга çeyin hiç bir dozoqtun eşigi açılbayt. Wa futihat abwabul cennet. Beşin eşikleri açılat. Falam yughlaq minha bab. Beşin bir de eşigi oroza çıqqanга çeyin bekilbayt. Ve yunadi munadin kulle leyle. Ramazan keçesinde Allah Taala tarafından hayırlı bulatken. Kanağını okusak. Al hayırlı uşunday deydi. Ya bağiyel hayr akbil ve ya bağiyel şer aksir. Ey жақсылықты ümit kılgan hareket kıl. O jamanlıkты ümit kılgan toxtat. O жақсылықты ümit kılgan akbil hareket kıl, kadam koy. O jamanlıkты ümit kılgan toxtat. Kale sallallahu aleyhi ve sellem inna lillahi ta'ala utaqa fi kulli yawmin ve leyletin li kulli abdin minhum da'vatun mustajab. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Ramazandın her bir keçesinde Allah Taala kançalagan bendelerdi her bir keçede dozoktan kutkarat. Dozoktan kutula turgan moyunlar var eken. Allah'ım bizde oşalardan nasip kılsın. Ve minhu abdun minhum da'vatun mustajab. Her bir Ramazanın keçesinde her bir bendelerin arasında duası mustajab, kabul kılına turgan bendeler var deydi. Allah'ım dualarınızı kabul kılsın. Urmatlı musulman bir tuğan, Ramazan ayı bir gana keremetli Kur'an düşkön emez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytad. Unzilat suhufu İbrahim avvalu leyle. İbrahim aleyhisselamga düşkön parakçalar Ramazan'ın birinci keçesinde düşkön eken min şehr Ramazan. Ve unzilat Tavrat li sitt min Ramazan. Tavrat kitabı Ramazan ayının 6. günü düşkön eken. Ve unzilat İncil, Tavrat Musa aleyhisselamga. İncil İsa aleyhisselamga lisaleş aşara min madat min Ramazan. Ramazan'ın 13. keçesi düşkön eken. Ve unzilat Zabur. Davud aleyhisselamga Zabur kitabı lisamin aşara halet min Ramazan 18. Ramazan'ın keçesinde düşkön eken. Ve unzilal Kur'an li 24 min Ramazan. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayının 25'ten 25'e ötken tünü düşkön eken. Ravahu Tabarani. Urmatlı musulman bir tuğan, Allah'ın ıyık kitapları düşkön en ıyık Ramazan. Oşonluktan uşul Ramazan ayı kelse, Ramazan ayında yaşap durup, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ. Kiminer Ramazan ayına güve bolsoňor, فَلْيَسُمْ. Oroza karmasın. Oroza karmavastan, bayağında ile keyfine düşüp, atın öçkür aratın aylanasında, tamekinin, nasbaydın, şişenin kulu bolup ötközgön bendelerge, baktısız bolsun dep Cebrail aytdı. Peygamber aleyhisselam amin. Amin degen söz bilesiz mi? Ragime anfi imri'in adraka valideyh ikincisi. Peygamber ikinci kadamda amin dedi. Ragime anfi imri'in adraka valideyh inde kiber ahaduhuma ve kilahuma summa lem yedhulil cenneh. Bir salavat. Ramazanda baktısız bolgon siyaktı. İkinci adam baktısız bolsun kimde kim? Atasının qarıgan kezinde, ata enesinin qarıgan kezinde yaşap durup, oşolarga kızmat kılıp, beşke kir albagan adam, tumşuğu menen jerge kirsin, baktısız bolsun dedi. Anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'in sözüne amin. Aytkanında Allah kabul kılsın dedi. Ma ma'na hazal intiqalil kelam min Ramazan ilal valideyn. Bu sözün manisi ne? Peygamberga Cebrail aleyhisselam Ramazan jönünde söylep jatıp, Ramazandan ata-enege ötüp ketdi. Tema Ramazan ile. Biroq ata-enege ne üçün ötdü? Ragime anfi imri'in ay aşa zalilan kullu man adraka valideyh indama balagal kibar summa lam yedhulul cenneh. Baktısız bolsun her bir insan ata-enesinin alardan ekönün birösün qarıgan kezde yaşap durup, beşke kir albasa, oşolarga kızmat kılıp, alardan alkış batasını alalbasa. Yaqulu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aytat, validak cennetuka ve naruk. Senin ata-enen sen üçün beş, eğer razı kılsan, senin ata-enen sen üçün dozok, eğer alardan narazı kılsan. Birru abaikum teberrukum abnakum ve iffu ta'iffu nisaukum. Baldı atalarıňardy süýgüle, atalaryňardy sıylap urmat kılgıla, baldaryňar silerdi sıylayt, urmatday süýet. Ve iffu ta'iffu nisaukum. Özüňer namusly bolgula, başkalardyň kızlaryna, başkalardyň ayaldaryna jaman karabagıla, silerdiň kızlaryňarga başkalar ayaldaryňarga başkalar jaman niyetde karabayt. Özüňer namusly bolgula, üý bileňer namusly bolat. Yaqulu sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma min waladin barin yanzur ila walidayhi nazratar rahme."
İlla kataballahu lehu bi kulli nazra hajja mabrura. Bir peygamberga salavat. Men bu hadisni kotorudan murda emne üçün tolkundap jatam, qaysı bir bende, qaysı bir bala ata enesinin yüzüne mehrimdүүлүк менен karasa, ata kemmelin, meni östürgön atam, meni emizgen enem sүйüp oşolorga mehrimdүүлүк менен karasa, illa kataballahu lehu bi kulli nazra hajja mabrura. Oşo ata enеңди mehrimdүүлүк менен karagaның süygöndüğüne Allah bir hacdın soğun jazat deydi. Hacың da ata eneң eken. Men tolkundagaным бүгүn oşo hajday soğup talayın dep karay turgan atam sizlerдің қатарыңарда жоқ. Qila wa in nazara kulla yawmin 100 marra. Peygamberga sahabalar aytты: "Ya Rasulullah, eger күнүгө 100 жолу караса ата энесиге, 100 жолу караса 100 hacdın soğunu jazat Allah dedi. Allahu naam, Allahu akbar wa atyab. Ova, Allah keremettүү jana eң bereşen Allah. Allah'ın soğunun çeki жоқ. Urmatlı musulman bir tuğan, urmatlı jaştar, bugün ata eneң бар, sıyla. Mehrimingdi, sүйүүңдү bir gana çaçtуу eşen bolgon ayalыңa karay örbe. Ata enеңди sıylagın, urmattagın, жүздөрүнө карап мээримдүүлүк менен, көзүң менен алайба. Аларга эшикти каттуу жаппагын, кайшы айтышпагын. Вала тaqul lahum uffin. Allah Taala ата энеңе уф деген сөздү да көрбөйт. Бүгүн мени угуп жаткан бул жерде кээ бир аксакалдар мага окшоп, кана бүгүн атам болсо, жүзүнө 100 жолу мээрим менен карасам дейт. Хаттиңай бирок жок. Bir күн силер да атамды сыйласам, жылкы союп уча тартсам, кой союп жамбаш тартсам десең таппай каласың. Өткөндө bir жаназага бирөөдүн машинеси менен баратам. Мусулман bir тууган айтат: "Атам мени, апам Ташкентте туугандарымы алып барып кел" dedi. "Апа, убакыт жок дейм, бизнес, акча, жумуш, чуркаймын." "О балам, быйыл алып барып келчи, туугандарымды көрүп келейин." "Жок. Кийин дагы алып бар" dedi. Turmuş menen, jumuş menen 2 жыл суранды алып барбадым. 3-cü жылы апам каза болуп калды. Бүгүн ыйлаймын. Бизнести да таштасам, баарын таштап апамды машина менен эмес, көтөрүп алып барсам болмок экен. Кана бүгүн болсо, көтөрүп алып барайын дейм, жок дейт. Урматтуу мени угуп жаткан мусулман bir туугандар, бүгүн ата энең бардыгы бул эң чоң бакытты алай. Сыйлагыла, урматтагыла. Алардын разылыгында Аллахтын разылыгы. Ата эненин разылыгында Allah'ın razılığı. Atanın razılığı beyişli en negizgi borborduk eşik atanın razılığında turat. Alemi beyiş enelerden kadamının aslında turat. Şaka raculun abahu ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün de kebirler var. Peygamberin kezinde biröv özünün atasın peygamberge arızlanıp geldi. Annehu yahuzu mâle. Atam menin akçamda alat. Menin malı mülkümdü suravastan alıp işletip koyut. Fada'a bihi. Peygamberimiz aksakaldı çakırdı. Huwa şeyhun yetavakku ala asah. Peygamber çakırtsa, tayağına tayangan bir aksakal peygamberin canına geldi. Fasa'ala, peygamber soradı. Fakale ya Resulullah, ne üçün balağınыздın akçası, malı mülkün suravastan alasız dedi. Tayanıp gelgen aksakal şunday dedi. İnnehu kâne da'ifan ve ana kavi. O Resulullah, bir gün menin küçüm var ele, bunun küçü yok ele. Ve fakiran ve ana gani. Bir künder ötkün, bunun kolunda hiç nerse yok ele. Men bay elem. Fakuntu la amnahu şey'en. Kolumda, malımda da, küçümde de bundan hiç ayav aytılım. Tapkanımda uşuğarın aytılım. Felyevm, bugün men, ana daif, bugün küçüm yok. Belimden, kolumdan küçüm ketti. Ve huve kavi, bugün bul küçtü balam. Ve ana fakir, bugün men akçam yok, pensiyem jetpeyt. Ve huve gani, bul bay. Fahuve yabkhal aleyye mâle. Bugün bul, özünün akçasın, malın, sarangdık kılıp maga bergisi kelbeyt dedi. Febekan nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber bunu uqqan kezde peygamber iladı. Ve kal, ilağandan ki peygamber aytты. Bul sözdü kaysı taşta, kaysı darakta uqsa, men elemez, jaratılıştagı taşta, daraktarda bari ilap jatat dedi. Ataڭды ушундай muhtaç kılıp koyuyorsun bu. Keyin peygamber hadisini ulantıp şunday dedi. Ente ve malike li abik. Ey bala, sen jana senin baylığın ataڭdıkı dedi. Sen jana senin baylığın ataң üçün dedi. Kale sallallahu aleyhi ve sellem ma barra bah men şedde ileyhi taraf bil gadab. Ata eneni suygan bolboyt bir adam bir jolu alayıp karap koygan bolsa. Ata enege alayıp
дальныйды күйгізіп қараған, ата-енені сүйген болбойды. Равахы Табарани. Кимде-ким ата-енеге ғазап атшыбыланып, жаман қараған адам ата-енесін сүйген болбойды. Шака ражулун иля Расул саллаллаху алейхи вассалам хулук умми. Bir жигит пайғамбарға енесінің жаман мүнөзін арызданып келді. Мен енемнің тили жаман, енемнің характері жаман деп пайғамбарға арызданып келді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Лам такун сайятул хулук хина хамалатка фи батниха 9 ашхур." Пайғамбар жигитке қарап тұрып, "Эмне үчүн энең жөнүндө арызданасың? Энемдин мүнөзү жаман. Биздин турмушка аралаша берет. Бүгүндө жаштар бар. Эне койбойсуңбу? Биздин турмушка аралашпайсыңбы?" дегендей. Пайғамбарға арызданып келгенде пайғамбар жигитке қарап тұрып айтты: "Сени 9 ай курсагында көтөрүп жүргөндө бунун характери жаман эмес эле го?" Кала иннаха сайятул хулук. "Я Расулаллах, мүнөзү жаман болуп кетти да карыган сайын" dedi. Кала саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар айтты: "Лам такун казали хина ардаатка хаулайн." Бул эне сени 2 жыл эмизгенде мүнөзү жаман эмес эле го? Кала лам такун казали хина асхаратка лака лейлха ва адмаат лака нахараха. "Я Расулаллах, мүнөзү жаман деп жатам енемдин" dedi. Пайғамбар айтты: "Түндү түн дебестен, күндүздү күндүз дебестен, күндүзүн түнүн сага арнап, түндөлөр уйкусун бузганда, мунун мүнөзү жаман эмес эле го" dedi. Кала лакад жазайтуха. "Я Расулаллах, анын акын актаганмын, сүтүн актаганмын, түндө уктабаган актаганмын" dedi. Кала саллаллаху алейхи маза фаалт. "Эмне кылдың?" dedi. "Кантип актадың эненин сүтүн" dedi. Кала хажажту биха ала унуqi. Enemdi moynuma kötörüp, acık alıp barıp geldim" dedi. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem ha cezayteha. Yok, enengdin sütün aktay eleksin dedi. Aktay albaysın dedi. Ve yahki anna raculan ca ila Abu İshaq el-Bukhari. Abu İshaq el-Bukhari'ga bir kişi geldi. Muruğudan buruna bir salavat. Abu İshaq el-Bukhari'ga şagirtlerinden bu kişi çoğun alim bulgun. Şagirtlerinden biri öz gelip, "Fakale ra'aytukel bariha fil menam. Anna lihyeteke murassa'atun bil cevahir vel yawaqit." Kâle sadakt. O imamım Abu İshaq el-Bukhari, "Tünde tüşümde görsem, sizin sakalınızdan jakutlar, altın kümüşler tökülüp jatıptır" dedi. Ustazım Abu İshaq el-Bukhari, "Men sizni keche tüşümde görsem, sakalınızdan yakut, almaz, brilliantlar tökülüp jatıptır." Kâle sadakt. Ustaz aytı, "Tuğra aytasın şagirtim." Emne üçün tuğru? Bir salavat. Tuğruluk uşunda. فَاِنِّي مَسَحْتُ لِحْيَتِ تَحْدَ أَقْدَامِ أُمِّي قَبْلَ أَنْ أَنَامْ فَهَذَا مِنْ ذَلِكِ. Tuğra aytasın şagirtim. Sebep men keç uykudan murda, töşöke jatardan murda sakalımdı enemdin tamanına sürtüp jattım ele dedi. Oşonun körgönsün sen dedi. Musa aleyhisselam jaratkanга жалбарып, "O jaratkan Allah'ım, beyişteki menin şerigim kim bolot bilgim kelet" dedi. Musa paygambar, "Beyişte meni menen kim bolot? En jakın dostum, oşonu bilgim kelet" dedi. Allah Teala aytdı: "Ya Musa, ar-racul allazi yamurru." Azır aldığından ötüp bargan kişi beyişteki senin dostun bolot dedi. Musa aleyhisselam aldığından jönökö bir jaş jigit ötüp ketti, başlığın kötörüp. Musa paygambar taң kaldı. "Men Allah'ın kalimullah, tuğradan tuğra süйлöşken paygambarı olsam, Cebrailsiz. Bul jigit kantip menin darajama jetti, beyişte meni menen bolot eken" dep jigittin артынан келсе, jigit айылдын четиндеги алачыкта отурган каарыган нурду жүздүү энеге тамагын алып келип тамак берди. Тамактан кийин колу бутун жууп, колу бутун укалап, жанында эркелеп отурду. Bir вакыттан кийин эненин жанынан чыгайын дегенде, эне колун көтөрүп бата кылып баштады. Сыртта bunun баарын байкап Муса пайгамбар турат. Сыртка чыкканда Муса алейхиссалам жигиттен сурады: "Ал каарыган эне ким?" dedi. "Men apam bolot" dedi. "Эмне кылдың?" "Апама дайым ушунту тамагын алып келем, дайым колу бутун жуумун, ушунту укалап, массажын кылам, кызматын кылам." "Апаң эмне деп дуа кылат?" "Апам bir канча жылдан бери дуасын өзгөрткөн жок, bir гана дуа кылат мага." "Эмне деп дуа кылат?" десе, "Аллахым, менин баламды Имрандын баласы Муса менен бейиште бирге кылгын" деп дуа кылат. Муса алейхиссалам көзүнөн мөлтүрөгөн жаш агып, "Абшир, сүйүнчү бер. Enеңдин дуасын Аллах кабыл кылыптыр. Бейиштеги менин жолдошум сен экенсиң" dedi. Урматтуу мусулман бир тууган, ата-энелер ушундай береке. Пайгамбар эмне дейт? Кимде ким ата-энесин каарыган кезинде жашап туруп, ошолордун ыраазылыгын, алкыш батасын алып бейишке кире албаса, бактысыз болуп тумшугу менен дозокко кирсин дейт. Аба Килаб деген сахабага токтолобуз.
Aba Kilab 90 yaşta. Qarıgan kezde közü aciz bolup kaldı sahaba. Balasının atı Kilab, Kilab'tın atası. 90 yaşka kelgende közü körböy. Biroq balası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ikinci halifası Hazreti Umar Sa'd ibn Abu Waqqas menen Irak mamleketine davatqa jönötken. Davatçılarım жақсы көңіл бұрып қойық. Даватқа кеткен. 90 жаштағы Аба Килаб баласын көп сағынғандықтан Hazreti Umардың жанына илап келді. Илап келген кезде эмне илейсің ма юбки кая Аба Килаб? О Килабтың атасы эмне мынча илайсыз десе, иштақту ау хашани Килаб. Килабты сағындым баламды. Балам даватта, жихатта жүрөт, өтө сағынып кеттім деді. Балаң қандай қызмат қылат эле? Балам шундай қызматы башкасы мага өткөн. Баламсыз жашоо өтө оор, баламды сагындым дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын адилеттүү халифасы Hazreti Umar катты жазаттагын Muhammad ibn Abi Maslama деген өзүнүн паштальонунан катты алып тез Багдадка жеткин, Ирактан Kilab жетип келсин, атасы сагынды дейт. Отпуска берсин, келсин тез. Атасы илап жатат. Hazreti Umar қарыған ақсақалдың көз жасын көруді қалабайт эле. Илаткысы келбестен баланы шақырды. Қатты алған кезде Muhammad ibn Abi Maslama алып барып Саад ibn Абу Вақасқа берді. Саад ibn Абу Вақас Kilabты тез жеткин, сені Амирил Муъминин Hazreti Umar шақырып жатат дейді. Аскер бұйрықты алғанда тез арада Мадина Мунаввараға атасының жанына емес Hazreti Umардың жанына жетіп келді. Амирил Муъминин бұйрық беріп сіз келдім деді. Атаң мынча сағынды башқалардан өзгөчө. Башқалардың да балдар аскерде. Бирок сен эмне үчүн сагынды? Сен кандай кызмат кылат элең десе, күнүгө мен төөнү алып келип, төөнүн эмчегин өз колум менен жууп, идишке саап, атама бермейинче, энемдин курсагын тойгозмоюнча, балдарыма сүт башка бербейт элем, аялыма да бербейт элем деди. Hazreti Umar Аба Килаб кара аксакалдап келгиле. Менин көзүмчө атаңа кызмат кылган кызматыңды көрсөтүп кылчы. Башкаларга да сабак болсун, мен ошону көрөйүн, өзүм күбө болоюн деди. Карыган аксакал көзү ажиз келди. Бирок баласынын келген жөнүндө кабары жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын экинчи адилеттүү падыша Умар Фарук Hazreti Umar төөнү алып келген кезде Kilab төөнүн эмчегин адаттагындай жууп, идишке саадыдагын сүттү Hazreti Umardын колуна берди. Hazreti Umar süttü kötörüp gelip, közü aciz, közü körbөгөн Аба Килабка бергенде, Аба Килаб бисмилла деп оозуна алып келди да, карыган аксакал кыйкырып ыйлай баштады. Ыйлаганда сахабалар таң калып Hazreti Umar, "Юбкик, я Аба Килаб, о Килабтын атасы эмне ыйлайсыз?" деди. Дегенде, "Валлахи я Амирул Муъминин, о имандуулардын падышасы Умар, Аллага ант ичем, балам келиптир, бу сүттө Kilabты жыты келип жатат. Бу сүттү башка эмес, менин балам сааган" деди. Бул сөздү уккан Kilab чуркап келип, атасыны кучактап, чекесинен өп, муну көргөн Hazreti Umar, айланада отурган барлык сахабалар ыйлады. Ыйлагандан кийин Hazreti Umar бир белгилүү сөзүн айтты, урматтуу мусулман бир туган, бир салаваттан кийин айтам, саллаллаху алейхи ва саллям. Hazreti Umar сахабалар менен ыйлагандан кийин ушундай дейт: "Мен лам ябир абавай la yatma fi rahmetillah." Kim ata-enesini süyböse, ata-enesini sıylabasa, Allah'ın rahmetinden ümit üzüp koysun dedi. Kimde kim ata-eneni sıylabasa, ata-eneni süyböse, Allah'ın rahmetinden ümit kılbasın. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadislerinde 3. yolu emne üçün amin dedi. Paygambardın meçitinde birinci amin, kimde kim Ramazan ayı kelip, Ramazan ayında günösü keçirilbesinden Ramazan'da ötközü verirse, tumşuğu menen jerge kirsin, baktısız bolsun, amin. Cebrail ayıttı, Paygambar amin dedi. Amin, Allah tileğinde duağında kabul kılsın degen söz. 3. yolu, 2. yolu amin degende, kimde kim atayine qarıgan kezde, alardın jebirösü ekөөsü qarılığında yaşap durup, oşolordu razı kılıp beyişke kir albasa, baktısız bolsun dedi. Peygamber amin dedi. 3. amin emne üçün? 3. yolu, hurmatlı Müslüman bir tuğan, 3. amin de aytudan burada, qablan tesma'una cevabı sallu aleyh, bir peygamberge salavat aytыңыздар. 3. amin, atani Cebrail, peygamber aytadi, Cebrail mağa keldi 3. qadamga koygan kezde. Aytdı, ya Muhammed, ragima anfu imri'in, zukirtu amamahu, felem yusalli aleyye. Baktısız bolsun, kaysi bir adamdın aldığında,
менин атым аталса, мага салават айткан болбосо dedi. Ошондуктан бир салават. Саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарга салават айткан адам бактылуу, салават айтпаган бактысыз болот экен. Менин атымды угуп, салам айтпаган, дуа салам жолдобогон бактысыз болсун dedi. Инналлаха ва малаикату юсаллуна алан наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Әлбетте Аллах жананын периштелери пайгамбарга салават айтышат. О Алланын барлыгына бирлигине иман келтирген бенделер, силер да пайгамбарга бир салават айткыла. Саллаллаху алейхи ва саллам. Бул Алланын буйругу Курандагы. Аллах пайгамбарга салават эткен. Салат деген сөз ас-салат мин Аллах. Аллах Тааланын саламы ал рахмат, береке болот. Ас-салат бенделер тарабынан дуа болот. Периштелер тарабынан истигфар болот. Курт, кумурска, таш, башка өсүмдүктөр жанынан тасбих ва тахлил болот. Урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах табарак кереметтүү Куранда пайгамбарларга кайрылганда мындай кайрыт. Я Адам ускун ва анта ва заужукал жанната. Я Адам ускун анта ва заужукал жанната. О Адам, сен жана аялың, жубайың бейишке кирип жашагыла. Адам атага Куранда Аллах Таала кайрылган кезде, Куранда 25 жерде Адам, о Адам деп кайрылыптыр. Аллах Адам атабызга кайрылган. Ва кала Аллах Таала Куран-ы Каримде Нух пайгамбарга я Нух, Нух деп 40 жерде кайрылыптыр Куранда. Жараткан Аллах табарак ва таала Ибрахим пайгамбарга я Ибрахим, о Ибрахим деп 69 жолу Куранда Ибрахим пайгамбарга кайрылыптыр. Канча? Я Закария деп 7 жолу Аллах Таала Закарияны аты менен атап кайрылыптыр. Я Яхья деп Аллах Таала Куранда 5 жерде я Яхья хузул китаб, эй Яхья китепти динди бекем карма. Я Дауд деп 16 жолу Дауд пайгамбарга аты менен кайрылыптыр. Муса алейхиссаламга 136 жерде я Муса деп кайрылат Аллах Таала. Бирок я айюхал набию биздин пайгамбарга келгенде Аллах Таала я айюхан набию инна арсалнака шахида ва мубашшира ва назира. Эй пайгамбар, сени аларга күбө кылып эскертүүчү жана бейиш менен сүйүнчүлөөчү кылып жөнөттүм. Я айюхар расул, эй менин элчим, баллиг ма унзила илейк, сага түшүргөн динди башкаларга жеткиз, мир Раббик, Раббыңдан келген динди жеткиз. Караң, эй пайгамбар, эй элчи, эй Мухаммад деген эмес. Хатта кала берсе пайгамбар, Аллах Таала пайгамбарыбыздын аялдарына, биздин имандуулардын энесине кайрылган кезде, я ниса ан-наби, эй пайгамбардын аялдары деп кайрылган. Я ниса ан-наби, фалам якул я ниса Мухаммад, эй Мухаммаддын аялдары деген эмес. Якулу саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар айтат, аулан насу би шафаати йаумал кияма аксарухум алейя салатан. Кыяматта менин шафаатыма эң татыктуу адам мага көп салават айткандар дейт. Пайгамбардын шафаатына татыктуу болуу үчүн бир салават. Саллаллаху алейхи ва саллям. Саллаллаху алейхи ва саллям. Кыяматта менин шафаатыма эң татыктуу адамдар мага эң көп салават айткандар дейт. Ман салла алейя марратан. Ким мага бир жолу салават айтса, Аллах Таалага 10 жолу салам жолдойт дейт. Кимде ким пайгамбарга 10 жолу салам айтса, Аллах Таалага 100 жолу кайтарат. Кимде ким пайгамбарга 100 жолу салават айтса, Аллах Таала ал адамга 1000 жолу салам айтат. Урматтуу мусулман бир тууган, эмне болду бизге? Пайгамбардын ушундай багыттардан, пайгамбардын ушундай үйрөткөн сүннөттөрүнөн, Курандан алыстап кеттик. Пайгамбар 3 жерде амин десе, Рамазанды өткөзүп берсе, күнөөсү кечирилбестен бактысыз болсун десе, ата-энеси тирүү туруп, ата-энесиге кызмат кылып бейишке кире албаган бактысыз болсун дейт. Пайгамбарга салават айтпаган бактысыз болсун дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах табарак кереметтүү Куран-ы Каримде Бакара сүрөсүндө Рамазан жөнүндө, орозу жөнүндө сүйлөгөн аяттарда ва иза саалака ибади фа инни кариб уджибу да'вата да'i иза дa'ани. Эгер Мухаммад бенделерим мен жөнүндө сураса, мен айткым, мен аларга жакынмын, кан тамырдан да жакын Аллах. Уджибу да'вата да'i. Дуа кылгандардын дуасына жооп берем дейт Аллах, качан алар дуа кылса. Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум. Раббыңар жараткан Аллах кереметтүү Куранда айтат, уд'уни астажиб лакум. Дуа кылгыла, дуаңарга жооп берем дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллахнын үйүнө келдик, тизе бүктүк, алакан жайып дуа кылабыз. Амин.
Allahum asli ahvalal islam wal muslimin. Allahum İslam'dın musulmanların ahvalını özün oңdogun. Wa a'li bi fadlika kalimatil haq wa din. Allahum din kelimesin özün jogorga kötörgün ya rabbal alamin. Allahum agfir lil muslimine wal muslimat. Allahum musulman erkeklerden, musulman ayalların günölerini keçirgin. Wal mu'minine wal mu'minat. İmandı erkeklerden, imandı ayalların günölerini keçirgin ya rabbal alamin. Al ahya minhum wal amwat. Allah'ın tirivlerge tuğra bağıt bergin, ötkönlörde öz rahmatın algın. Allah'ım mağfir lana ma qaddamna ve ma akharna. Allah'ım ötkön günölörde keçirgin, kelecek günölörden bizdi barı saktagın. Ve ma asrarna ve ma a'lanna. Aşkere kılgan, jaşırın kılgan günölörde keçirgin. Ve ma na'lem ve ma la na'lem. Bilip bilbey kılgan günölörde keçirgin. Ve ma ente bihi a'lem. Allah'ım sen barını biliuçüröksün ya Rabbal alamin. İnneke entel azil akram. Allah'ım sen en aziz, keremetli, keçirimli uzatsın ya Rabbal alamin. Allah'ım ecal cem'an haza cem'an merhuma ve teferrukana min ba'di teferruka ma'suma. Allah'ım bu cemaatı özün rahmatına tatıqtı cemaattan kılgın. Bu mescitten çıkıp ajragan kezde şeytanın azgılığından, günölerden saktangan bendelerden kılgın ya Rabbal alamin. Allahümme la tada lana fi hadal yevmi azim zemben illa gafarta. Allah'ım uşul ıyık cuma gününde bir de günözü kaltırbastan keçirgin. Ve sallallahu teala ala hayrı Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Bir rahmetike ya rahmet. Allahu Ekber. Allah